أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكف إكاو نيستهمي دائما مردونغو هارما إباجيها توينو الواقع القمري بلا قناع كاوشو سوي باريشي كوموري ukweli na uwezo. Animombo Mwenyezi Mungu kana ngani harima khairi na amani o mahala nikao domlio hanyonsi pia biidhnillahi taala. Wa aidan na wala wanrikao wostahamili waridungu harima pajia habari za Komor. Ngani ombo Mwenyezi Mungu hanyonsi muhunde amani, muhunde rehma na unono insha Allahu danyine zifami za hanyu hanyonsi. Aidan salamu tosa khasa za wala wandu ikao wotsanganyihana nasi harimazi paji za hao khasatan ani ombo Mwenyezi Mungu kana ngani harima khair na amani o mahalani kao domlio dani nezefami hanyonsi biidhnillahi taala. Siku leo ngarjo hadisi mahadisi ya joka mashashi bitaqdiri yo analize baadhi za afkar ikao ziwaridi harimaula mkonsi ukao ufanyiwa jana baina wahe rais wahe daula na baadhi ya wandu ikao wako msuali. Tusahana mbe ma journalist mana ikardu anzara mbe le termu hiyo ngarjo ila saha namna ki akademi hakikatan de mana bekana rais wahe daula hapara wandu wajewa muzisi masuala. Donc masuala yako uzisiwa bitabiati alhal mimi he takdiri yangu kajaka masuala ikawa yakaya pangwa yakaya twaliwa ndondo yajia uzisiwa rais wa daula ikawa ngasi harma daula ikawa ngabotab ikawa politiki ketsuhenda ikawa ekonomi ketsuhenda ikawa msomoko tsuhenda kabati mbahindu ikawa ngendao ekaside side shahula wandu walao basi yode de namna naon hakikatan masuala ya kuuzisi wa rais wa daula njaona mimi mtu amba kana dami njaona kana masuala kao ya twaliwa ya pangwa ya jia uzisi wa rais wa daula ikao wa rais wa daula Komor aidan wa rais wa hele kungumanyo la he le chama uzima wa Afrika bitabiati alhal narinjia harimazi la fikra ikao tijuanzari zihime mbabilelo rizi hadisi haila namna rais wa daula ya kujitekeleza harima yala baadhi ya masuala ikao hauzisiwa handani sonsi piangar jua ukana rais wa daula henu wakati kaungu hadisi mahadisi si rais kaungar lindao yarinike fikra za nyumeni yarinike nrongo ikao ngizo za nyumeni rijo hamba ukana vanu abasaino ripuwa ngayo ngarendelao khutwa taino ikao ngejokaya malmus ngejo shidari yone harimwe ardhi ya hatu ya Komor hini yode fikra al-asasiya bidalil hedalil wakabunjilio jana msuje mitsamihuli mengoni mweze bandero lizanziwa ne mafoto ya hera isi yanziwa siono nzima yanziwa ukana changement ya isaba saini baada ya rais wa daula ya rumamaha na ma azali 1 azali 2 azali 3 ngarendao harma azali kati abaha inunda boranzora ndishe changement wa Komor na mangalie fikra hamandio abaha inu daboranzora ndise changement bitabiati alhali yo fikra ikao yumkinu andwazi hadisi wakati mrajina walakin harimaze nukta ikao rais wa daula hazitekeleza sionokana ika muhimu rihimerzi hadisi mananga bufoti ngabo ghalat ngabo khata ngabo zila fikra ikao wa Komori kartsuwa mbilwe ezakweli karitata zao wa Komori nabo sisi rambakana rihansi daula rihansi dhamana warambieza kweli ala al-aqali rikubali hauri harai de fikra ya mwano do dailaukana de majeshi
ikao wajoko huja waje wa surveye ze voti. Yode fikra al-asasia ya mwana. Rais wa daula ustekelezo ukana zama zavira wadoja majeshi wonzewe jawe surveye ze voti. Aba hainu majeshi wa Komori wao do ikao wajenda wa surveye ze voti. Wazimani mapolisi, wazimana wala wanduikao wa kalifishiwa wadunge ndogo haman izo. Taib. Nari hadisimba bititi ya fikra hiyo. Zabari hindi wa Komori abasain. Ikao kwa sina thika. Amali ya hao deone majeshi wa Komori ngiyo namna ya su nia. Shakaitila husni nia. Ya etaamuli hatusine majeshi wa Komori. Dobi ariwasulisha harmaye daraja hiyo. De hukuma hini. Yode mana ukana hindi. Heni mahala nikao. Beke ngondo watie amani. Shaila sura na ila image. Ikao ngiono o muasasa wa hele jeshi la Komori. Ethikaita wa baina hao na ila shabu ya Komori. Abo heni mahala wajokaya. Sisi johamba ukana walati wandu ikao waje watie amani. Shawala wandu ikao waje warenge nrongo, warenge haki za Wakomori wanike mdu ikao, kajanikiwe haki ni Mkomori. Yode sura, yode image, ikao ye hukuma ya hatu inu iliyo abasa inu, yinika ila muasasa wa hele jeshi la Komori. Maukifu zinji, opozisyo zinji, ikao riwono yele jeshi la Komori, kwa jahima wadzima ne shabu ya Komori. Wa inama wahimi wadzima na wala wanduikao wowe shabu ya Komori doa hanika yezi hau doa wanika sulta. Lidhalik ikangabo jeshi harima heni mahala nikao ngabdoko kama kiesi ya uvoti shabwe hararai sojonjia haina Mkomori. Maneza avira zirinika dars. Yode fikra ya mwando ikao rais wa daula kajashinda elezo wa Komori ukana banu ethika ya hoa Komori na ila muasasa wa hele jeshi keti thika ikao ngiona ngabo amani harima jani buzombili. Shaheni wandu watingwangalia o wandu ajina ukana wengu jori dhulumu wengu jori tia harima tabu. Yode fikra ya mwando. Lidhalik homparihan hano wa hele jeshi harima heni mahalani ikao ngabo voti abobo sojo kaya harara heni Mkomori ya sojo njia harara harma ejanibu. Taib, solution hindi. Solution mimi nionao dokana ikaubidi ukana wa jezi la organisation international ikao zo ushuhuliha na uangali ya voti zerelwao harima ye dunia. Yode solution na kuona ikana ikaubidi fanyiwa ranzi kabati thika baina hele muasasa wa hele jeshi la Komori na ila shabu ya Komori. Yode fikra na kuona kana rikaubid ritahe wala wandu ikao ze organization zilo harime dunia ikao zo ushuhuli na ufanya ndongo hamadizo na hazi hamadizo wapara waje warakibu ze voti ikao ngazo kuendelea harima zensihu ikao dozijao. Yode fikra ya mwado na boze organization hizo harima ya dunia zitambalia o mahalani honsipi nabo sisi karjazifani. Idhan abunga abo shaka harima ze fikra hizo hasibabu daila mawkifu razitekeleza ukana mawakifu za jirizinji o muasasa wa hele jeshi la Komori wahimi konturne shabu ya Komori. Iyo de fikra ya mwana. Fikra ya vili ikao rais wa daula haitekeleza. De fikra ya Shezani mji mtukufu ikawe rais wa daula hakubalika hende hiyo wajiri dega. Yo fikra muhimu jiddan wa Komori. Walakini rais wa daula wambukana zendongozila ketubidi zijiri manaze jiri marabili ngabjo jiri iqabu ikaonge joka iqab shadid. Hasiba budokana wala wandu hena mnera isi yatekelezao wala wandu ikao wapulwa waje wafanye zenongozila na wabo ngabo mdu yakobidia renge responsable ngabo mdu ikao yafanya zenongozila wandu wao wajo urengwa hukuma ikao kenauka nyangu. Lakini sualangi lobanu ikao wa Komori lazima rijiuzise zabari hindi
omji wa Shezani wafanya action hamandai zabari hindi mimi hefikire ya hangu amonokana omji wa Shezani wala wandu ikao wako define dusturi ikao dorafikiana harima ya raisi woi ikao yede ya hansi ya dusturi hiyo. Shezani wa defende dusturi mana sisi ruafikiana harima ya dusturi ikao ya raisi wa hatu ikao deulio abasainu ya yihansi warambia ukana ikanga bo eleksyon za voti lazimwe raisi ya renge konje nwera isi kajestehe madaiyo. Lidhalika hohenda Shezani uhende hula kujenda kara iswa he daula sha mrikao kajestehe ye sharia ikao sisi wafikiana wadzima ukana isho sharia sha kobidi shistehiwa. Lidhalika izajiri hula zila zijirikana wa Shezani wako defande ila dusturi ikao sisi wafikiana ikao ladhimu yihtarimula na bondi zora iswa he daula yatoza mbakana kabati mrikao njuka mjuma he dustur. Yode fikra asasi ezajiri Shezani. Lidhalika amonokana kijako bidira iswa he daula ya heusi unaila namna omji wafanya reaction ila. Iyo fikra ya mwangu. Fikra ya bili dokana henu wakati kao wajiri reaction ikao ijiri sisi wane rais wa he daula rais wa daula yorejei hajahato wa ahadi ukana ngujufanya hisab yaho owandu ikao duwafanya shetendo ashila. Walakin ngabo majarima menji ikao ngabirao harima ensi hatu riwono majarima menji ikao ya jiri harima ensi hatu. Rais wa daula kujarinika namna na tartibu ya hukumu majarima yayo ikao mahkama ajuka uadilifu على الأقل كوبيدي فكرة هماديزو رئيس وهي الدولة مريكاو مواتني مكوموري يا جهنري وانا نتابو هاولاوا هفانيو هنين رونغو رئيس وهي الدولة وجوه ورنجة زي ضمانة زهاهو هاو وفانيا نترتيبو يا وفانيا محكمة إكاو يجوك هارما وعديلف إيو دي فكرة إكاو غمورا هارما إجانبيو. إذن إذا جيري Shezani mimi namna nionao amonokana wala wandu ikao wako defende na la dustur ikao sisiri amin ramakana yode dustur ikao ngerende sao abasain. Tayib fikira ya sasa ya husuze voti ikao dozijokorelwa baada mfumo ujao rais wa daula welezokana ze voti inu qarar ikao ngenafidhishi wao ne daula mana yu qarari ya rengwa ne shabu ya Komoro yu hakika ikaongi yu harima ya dusturi ya hatu. Lakini sisi ya hukuma hatu wasingo amini janib ya heo dusturi waransi janib ikao keti ngiyo harima ya dusturi zabari hindi mjoko rase voti na wera iswa daula kujastehila mada ikao gambao kana ladhimuri nge konji kujastehe mada hiyo na hiyo mada ikao ngiyo harima dusturi ya hatu muhimu lazimure lezowa Komori zabari hindi watu stehi ya mada hiyo. Handani mimi ama hadisi ikao rinjie harima janibu hiyo dokana sisi ngasina rais ikao deulo dhamana wa hele kungumanyo la Afrika na we sharti ya manu ikao lazimu ya rais wa hele kungumanyo la he o umoja wa Afrika lazimu yake rais wa daula henu wakati ikao rais wa he daula ngwendo harimaze voti harenge konje abozila salahiyat abozila pouvoir za hahe ya kanizo lazimu zende harima mrumrajina hasba he dusturi kao diyo sisi wa Komor rafikia. Donc yabo harima ya Afrika kwa jajoni nikamru kao kati rais wa he daula yode mana rais wa hatu woi ya turenge konje ikao ngiyo harima dusturi ya hatu iliyo raivoti raikubali ekangabo election za voti zifanywao harima e daula. Yo fikira muhimu wa Komoro. Na hiyo yoda ila yambokana wa roharma opposition kwa toto shinda wabembe ya fikira hamanda hiyo
wasuenda ala al-aqal ushashi wasuenda harmwe New Africa wende wakadimisha shakwa ukana banwe rais wa hatu kajastehi mada ikauru wafiki ya na harmwe dusturi ya hatu abada shadokana waona zihayasa zahab. طيب rais wa dawla harima ejanibu yotena bana hiyo fikra muhimu wa Komoro walezokana ya husundo ngoza he manifestation ikao ngamushi yao kana ejomkinishi halelo wajiri manifestation mudhaharati wandu wa rohe wasise wawa ila akhirihi yengu hadharisho kana hele mrikao ngujo menya ngujo fanya ndongo ikao kazinau dunganzia ladhimu ya renge masulia ladhimu ya renge yake responsable yani zijojiri fikirangi yobanu mwanama watukufu dokana wakati kao mruhende hatsaha ordu ukana wanzo ya fanye manif harimwe dawla abwe fasiri yabo dokana ile jeshi la Komoro ye hifadhi ya Komoro idungo wandu wao o wandu wao wakiharimwe hifadhi ya he dawla shawatsiransiwa yode fasiri sha eke dawla kwa tuwa balia wenda wa hifadhi ngwa wambiao kana ikawa jiri ndrongo zijomenyewa woda jorenge masulia dokabo karsina hifadhi ya dawla ladhimu wakati kao ngabo ezendrongo hizo sha wake hifadhi ya dawla ala al-aqal ya hifadhi ya dawla ijei ione idungo wandu wao zenongozi hise hau salam lakini rais wa dawla ngusingotia wandu khaufu ukana ikamfanya ndongo hamandizo wemenyewa nyinyi demjorenga eze dhamana hizo na abo sisi ngasina desturi ikao mrungu anza fanye manif kujuenda demande ya kubaliwa le jeshi la taifa wadunge wa hifadhi wanansi na haina ndongo ikao ngazio ujiri harima yao. Iyo fikra asasi fikra ya ikao ngejwe yenjezabo tena dokane rais wa dawla kajamba ukana ngujobeho harma mahkama yende hukumlwa hamba ngujo tahammale mas'uli demana ramba ukana hindi wa Komoro ngabo fikra ikao ngarilatizi wao ngaritilwa harma khaufu ngaritilwa harma tabu na zila fikra ikao karswele ziwa ni madhamana wa hatu wareleza raelewa ze fikra zini leo sisi wa Komoro ngasina hifadhi ngasina jeshi ngasina wao wansi pia wakati ikao ngabumanifu yeroli ya hao hindi ye hazi hao hindi wajewa hifadhi o wanansi harima wakati kaonga si harima tabu hama dio. Aidan rais wa dawla hadisi ya husuye mishahara ya he mafundi amba kana wafanya taratibu ya uheze mishahara ya he mafundi hao ekao danza wakensi wa heze mishahara ya ho andu wansi pia abo jomkinisha habanjie mushkila dema namba kana wa Komoro narke narilamu rais wa dawla hezo mshahara wa haika bjanjia mushkila rais wa dawla ngodo misafara minji ikawe dawla yode to wauze gharama hizo kabjajire mushkila rais wa dawla wajira anvio utiji wajira anvio tijiwa ni kwa anvio ni Imarati ngaonera haya hao bidalil ngabo mndu yanibesha video ya tire waho mwoni mwanvio ikawe rais wa dawla ngao yabo wallahi billah yani Al-Walid bin Talal wala miliarderi msuudi afikirikana kajaone rafahia hiyo nabo izo mali za dawla ya Komoro izo mali za jokazi rengwa zibulwa projet za dawla izo mali za dawla ikao jokazi rengwa zibufanywa masharia harmansi ya hatuini zitowa uburi zitowa fukara ajumambia ni hadisi juzi banu tsende mitsamihuli tiono mbushi ulo yabo ya ho plage anambia ukana waka projet za kabo zijazibalwa na hizo projet zako towa uburi yoti mushkila hoson mwe hukuma ya hatu ya Komoro o mushkila dokana namna je wajoko hanza wa hezeze zeze salary za he mafundi odo banu balo mushkila mananga joti ya mushkila harmo mujtama walakin yoti mushkila hosoni mwao hojawa bayazi la sharika
na zila masharia za kahunu za kotowa ubure na zila proje za kazandisi wabanu yoti mushkila walakini mushkila de namna jerjo koheza ze salary za hawandu hazi walio harima ya daula ikawe maisha kaswali kiana na ila mshahara ikawa waloni ndo bandu walo mushkila wa hera iswa daula lidhalika wa Komoro mimi mbabiti na kwanzare ile hadisi banu lelo fikra ikawa ngarlatizi wao ze akili ni wandu ikawa kwa tina fikra abadan fikra ikawa ngarsingo jariba rebaibulwa rehadalwa rikubali na bonga si harma mahla ni ikawa lazimuri yenshi haraha si hatuntiti tintinku hata inu sharika zima Samsung enge daula ya hatu isoenda ifanya mkataba onao waje warengele lele bundo la hensi kabjajo bira mahamitsan le bundo la hensi lijowa enge balanga sina agence daula hatu wende wafanya mikataba ya kweli wa hensi mahamitsanu mahakume waje wahele bundo lobo juu la daula hatu daula hatu ijonde la usoni mahamitsanu basi inu daula ntiti enge bale daula hatu watu henda wafanya mikataba ni mezi agency za Faransa ikawa ngasina mikataba ya hatu sine daula ya Faransa jokaba sainu ngasina daula njema sha kartu fikiri janibu yo abadan karsingo fikiri mbwiri na hayasa na ndoge ikawa la yusmini wala yughni min jua rioni ha wandu ikawa kasi hindu na wala wandu ikawa duende sawa daula ya hatu lidhalika wa Komori fikiranti tinionao kadhimuri lamu mana wakati uja raisi wa hatoza mbakane wakati mabadilisho dahaba sain baada ya vita maha na maha harmaiz shaba hendabo ya rambu wakalazimu wake mabadilio suju yo fikira hindini ya mjili hata kabanu harajeziwe sawa lakini le suala ni uzisao dokana mushkila asasiya wa Komoro ngasi harma parti politiki kaungende sawe daula na desersi parti kwa tina mndu wa humbeha ya jende se daula kasi mndu mzima na mangaleze parti politiki zindwa jina heni wakati walo eleksi ototo wa mndu wandwa jina la defasiri ya demokrasi inde fasiri ya diktature parti politiki ikao ye mndu walo na ebas mndu mzima ikao du wandu wa mmonao kana ngujoshinda ende se daula cha kwa tina makawadir kwa sinema lideri amma ze parti politique wanda jina heni mwa hawoto wa mru wa nyumeni idhalika wa Komori la dhimurike rila muhembabi harma ze jani bwizo yuma hadisi ikawa ntona kana kensiri hadisi mbabi ntona kana ze zorahambazi ka muhimu haku walakin dotokana reshelezi zane mbabi ikawa dozajiri zode mahadisi ikawa ntokanzani hadisi daminani ila an naltaqi fi qira'atin jadida أقول قولي هذا وأتمنى الخير للوطن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.